جنوچین جیهان دما خوش به تماشاوان هجا ایرو د ناوا جیهان مده قومین هری داوی بویر و گشدان ناوا روژه ده ج ایران بگره حیا امریکا ج امریکا بگره حیا روسیا و اوکراینیا دیسا د ناوا روژه و ده گشدان نوک درد کevin بخوار روش آبوری آف هوای چاوا دگوهرن سدمن بانشران و گشتن دیپلماسی بخوار انجام چاوا دردخن امید ناوا روژه و خواده ایرو هم نوشان جوار پیشکش کن هم جی شروعین میوانه بگرین کرم بکن نوشان مدست نوشه خویا سرکه دست پی بکن که او جی لسویسرای هفدیتین دنابر امریکا و ایران دابون کبداوی بون لسر کنترل کرنا ناوند نوکلری و خرج کرنا 12 میلیارد دلار بلوکری این ایران آلوزی دوام دکه لالیه دنجی سروک آژانس ناو دولتی انرژی داخوینی که گرینگ دا هفدیتین دناف برا امریکا و ایران لسویسرا روژا دوشم ابداوی بون لج بر هرگلین لسر پیمان ناکوکین کورهنه مجار نوکلری و 12 میلیارد دلار پرین ایران ین امریکا دست داین نسر بون سدمن آلوزی دناور آلیاده سروک امریکا دونالد ترامپ لسر حساب خوی تروس سوسیال پیامکی وشاندو گوت ایرانه به تمامی قبول کریه کو لیکولینرین نوکلری وگرن ایرانه بردف که وزارتا کار دروا یا ایرانی اسماعیل بخایی ادعاین امریکا رد کر و گوت تو پروتوکول که نو نهاتی امضا کرن لیکولینرین نتوین یک بوی نکارن سانترالین کج آلی اسرائیل و امریکای و هاتبون بمب باران کرن ببینن سروک آژانس ناو دولتی یا انرژی اتمی رافائل ماریو کروسی لسر مجاره داخویانی کی دا کروسی دیار کر کو لگوری پیمان هر دو سروکان آژانس و چاودیریا همون ناوند نوکلری ایران بکه روسی بلیف کرکو دما دست بکرنا کنترل گرینگه لی یا هری سرکه اوکو لیکولین ده بگومان پیکوارن لگوری پیمانه امریکا قبول کریه کو 12 میلیارد دلار پرین ایران سربست برده لی ترامپ بجه اف پره تنج بو خارون درمان جه امریکا ورن کرین دکارن ورن خرش کرن بالیوز ایرانه یه نتوین یک بوی علی بحرینی جی گوت تنه ایران ده بریاره بده اف پره و چاوا اولکه داره ورن خرج کرن. You see that with Venezuela, one-day operation, like, great, good army. And now we're making a lot of money with Venezuela. According to the MOU, Iranian assets should be defrozen by the United States. وزیر کار در یه امریکا مارکو روبیو لولاتین کنداف گرک پیکتینه و درباره ده روبیو داخوینه کی داو اشکره کر کو نابه ایران باجه لسر کشتین کو د تنگا و هرمز درباست بن بسپینه روبیو گیشت ابودابی لوی دره پیام کی زلال دا روزنامه‌وانان و لدیج داخوازن ایران و عمان ین لسر باجین درباست بن د هرمز در راهو روبیو گوت ج بو تو ولاتینای قبول کرن کو باج آن خرجه بخسر گشت دریایی یا ناونتوایی جبر ج دسپیکا شهر محاسبات و ولاتین کندافه بون آرمانجا سدان موشک و درون ایرانه اف داخویانی و گرا روبیو گلکی گرینگ تدیتن تن امارات بزیدتری 2800 موشک و درون ایرانه هاتبو هدف گرتن هرچند پیمان نو یا شست روجان آجبو راوستاندنا شهر گاف باویجنجی ولاتین کندافه بترسن پسپور اشکره دکن کود دما ایریشن ایرانه ین لسر بنسازیا انرژیه ده وان ولاتان حس کر کو واشنطن او بتنه هشتنه روبیو به ویگرا خو هول ده دل هف پیمان خو ین کندافه هنه کی راحت بکه او باوریا به هف جار کدن آواب که کنگره امریکی داخوازا کم کرنا دستلات شر آ سروک و دونالد ترامپ لسر ایران پجراند لی ترامپ اف بریار رخ نکر و وکی بیواته بناف کر
Senatoya Amerîkî ku di bin kontrola komarparêzan de ye biryara seknandina şerê bi Îranê re qebûl kir. Dengdan bi 5 dengên erê û 48 dengên nabû û hinek senatorên komarparêz jî piştgiriya demokratan kir. Ev biryar beriya niha ji Encûmena Nûneran re jî derbas bû. Ev biryar wekî daxwastê nîşandan lê ji aliyê hiqûqî ve ne mecbûr ye. Serokê Amerîka Donald Trump li ser platforma Truth Socialê bertek nîşanî vê biryarê de û got min Îran xistiye tengasiyê lê senatoyê dikêliyên wiha pir girîng de biryarên krêtîk dan. Vê biryarê karê min asten kir. The yeas are 50, the nays are 40. We're celebrating the great steel numbers. We are back in the steel business in a big way. They told us inside that we have it down 100% inspection. And if they were right, I'd cancel the... The yeas are 50, the nays are 40. Serokkomarê Lubnanê Joseph Aoun ragihand ku danûstantinên niha li Washingtonê di navbera Lubnan û İsraîlê de bi serkêşiya Amerîkayê birêve diçin. Ev prose bi temamî ji civîn û peymanên di navbera Amerîka û Îranê yên li Swîsrayê cuda û ser bixwane. Aoun li ser hesaba xwe yê X'ê peyamekî da û got gava ewil û herî girîng aniha misogerkirina pêkayîna agirbestê li başûrê Lubnanê ye. Piştî vê gavê dê qonaxa pratîkê dest pê bike ku dê paşvekişîna hêzên İsraîlê belavbûna artêşa Lubnanê li seranserî herêma başûr bi cih were. Paşê koçber vegirin gundên xwe, dîl werin berdan û ji nû ve avakirin di planê de ye. Serokkomarê Lubnanê eşkere kir ku mijara da destnîşankirina herêmên numûne hîne di qonaxa nîqaşa de ye û ew li bendêne ku aliyê İsraîlê razî bibe. Li aliyê din, Aoun daxwaz ji Brîtanyayê jî kir ku piştgiriya xwe ji bo wan dewam bike. Rusya Vladimir Putin îro li Moskowê ragihand ku ew ji bo hevdîtinên aştiyê bi Ukrayna re amade ye. Lêbelê Putin dibêje ev hevdîtin bi şertên peymana Stenbolê qebûlkirina ku herêmên niha destê Rusyayê de bimînin dikarin pêk warin. Serokê Rusya Vladimir Putin îro li Moskowê di civîna çapmeniyê ya li gel endamên hikûmetê de ragihand ku ew amade ne li gel Ukraynayê dest bi danûstandinên aştiyê bikin. Lêbelê Putin eşkere kir ku ev pêvajo tenê li ser bingeha lihevkirinên İstanbulê yên sala 2022 diyan û qebûlkirina rastiyên li qadê çêdibe. Putin diyar kir ku êrişên Ukrayna yên li ser axa Rusya wê rewşa li eniyên şer neguherîne û hêzên Rusya bi pêş vediçin. Tevî van daxuyanîn Putin bandora şer li ser abûriya Rusya jî her ku diçe girantir dibe. Ji ber êrişên dronên Ukrayna li ser parzûngehên neftê yên Moskowê, îro hejmara herêmên Rusyayê ku firotina sotemeniyê lê hatiye sînordarkirin bû 16. Li bajarên mezin ên mîna San Petersburg, Sartov-Omsk û Nîvgrava Qrimê firotina neftê tenê bi lîtreyan yan jî barkodan tê kirin. Li gelek cîhan sivîl nikarin neftê bikirin. Li qadên şer jî di navbera her du aliya de ku topbaran û bombebaran dewam dike gelek qurbanî hene, doh di êrişa Rusya li ser bajarê pêşesaziyê Krîfîjra ku bajarê serokê Ukrayna Vladimir Zelenskî ye hejmara kuştiyan bû çaran. Ji ber toparana Rusya li ser bajarê Balakliya yê Ukraynayê jî sivîlek hate kuştin. Li aliyê din di êrişeke dronan a Ukrayna ya li ser herêma Nişnîkrodî
a Rusya'ya de 2 kes hatın kuştin. Li Sevastoli ya Kirmejî elektrik bi temamî li bajar qutbûye. Товарищи офицеры, приветствую вас и поздравляю с успешным окончанием учебы. Em berê xwe bidin ji van şerên ku derdikevin aloziyên ku hene û karsazên ku li pey pereyên zêde ne bixwe rewşa hewayê ya dunyayê gelekî guheriye. Pêleke germê ya gelekî zêde li Ewropayê dixe. Ji İspanya bigire heya Fransa, ji Fransa bigire heta İtalya û Almanya kerasetekî diqewime û li serviyeke jî hişyarî hatin dayên. Ewropa dibin bandora pêla germahiya giran de roj bi roj dimîne. Welatên ku herî zêde dibin bandora hewaya germ de mane, Fransa, Spanya û İtalya ne. Li Fransayê jiyan ji ber germa zêde rawestiyaye. Saziyên metrolojiyê ya Fransayê ji bo 54 bajaran hişyarî da. Germahî li gelek deveran gihîştiye 40 heta 42 pileyan. Li Parîsê, Angers û Bordeauxê rekorên nû yên germê hatin şikandin. 40 kes ji bo xwe hênik bikin ku berê xwe dabûn golên avê di van avan de qeniqî bûn. Du zarok di otomobîlên ku asê mabûn ji germa zêde wefat kiribûn. 3 kesên pîr jî ciyana xwe ji destan. Ji ber germê gelek seferên trênan hatin seknandin û zêdetirî 1300 dibistan hatin girtin. Saziya metrolojiyê hişyarî da ku ji ber vê rewşê rîska şewata daristanan jî heye. Li Spanya û İtalyayê jî rewş awarte ye. Li herêmên wekî Andalos û Baskê yên Spanya germahî ew qasî zêde bûye ku pileya wê giştiye 40. Li İtalyayê jî ji bo 15 bajarên mezin ên wekî Roma, Milano û Venedîkê hişyarî hate dayîn. Li Almanya jî pêla germahiyê heta dawiya vê hefteyê wê bigîje 40 derece. Temaşevanên hêja dosya germ mijara şerê di navbera Amerîka û Îranê û dîsa rewşên ku pêre derdikevin Lubnan û welatên Kendafê ye. Li ser vê mijarê mêvanê me Dr. Tariq Hemo endamên navenda Kurdî ya lêkolînan ji Almanya bimeriye. Dr. Dema we xweş be li gorî we li hevkirina Swîsra ya di navbera Amerîka û Îranê de çareseriyeke demkî ye yan demdirêj e ew ê alozî ber bi ku ve here li gorî. Dem baş la wirêz bêguman yani miron nikare bêje wê dem an jî wê temamî xerab bibe yani heme ihtimal bikirîne lê xuyayî hevkirinek ne tekûze yani ne hiyan digire dest hin nokta vekirî mane programeriya Îranê hîna vekirî mane şêst rojî divê guftego kirin zanim tim nokta bu hevkirin li ser disekinî yan jî xera dibû mesela nuklerî bû ka Îran wê çekên nuklerî dest bixe ya na ber geşkirina me vê dema dawî gihî sedî û li gorî hinek yani texmînan vê ya geşkirina uranyumê dikarî bû 11 bombeyên atomî çêbikirana. Divê nokteyê de bêjin têkbirina penê hene lê dimeşin wek em dizanin mesela Hizbullah û Lubnanê jî girê dayî vê pêvanê devî got malê de tineyî tengazê girt dema got İsraîl Hizbullahê kir û beriya wê rojiya avêtin İsraîl ev îşanek bu ev peyman yani wê negîne dawî.
بله دکتر طارق دوی مجارا گرینگ ده کجناو امریکا دنگتن مینا کمار پارزین لامریکای و پیمان وکی تسلیمیت امریکای بناو دکن گلو دور ده پرسا کو هر کس پرسه امریکا دبیجه از بسرکتمه تایبت ترامپ و ایران دبیجه ام بسرکتنه دور ده اوه جبو که تسلیمیت به یان جبو که سرکفتنه هگر کو دمجارا سرکفتن و بنکتنه دوارن رخاند جارك دمر ونكار بيجي سركفتن ياجي بنكفتنا في آلية يعني أرماجا هري مزن وسركة جو إيران تشكين بيك نينة دس نخه وكيده يعني روخاندنا رجيمي نا أرماجا سركة أمريكا يبو نا 2015 دما جو أوباما بيمان مذكر ونجي دما يعني ترامب ده روخاندنا رجيما مليان طهراني خاصة إسرائيلية وإسرائيل ترامب إقناع كرجو تبي في شريبة بهيفياغو رجيما طهراني حفتيه كي دداد بروخة اللي أبيك بيك نهات يعني تخمينا إسرائيل أوبو وبيشتي كشتنا خامنة وسركيشيا عسكري وسياسي دي رجيم بروخة وإيران نكاربة تنقابا هرمزي بقرة اللي أبيك بيك نهات يعني إيران قريبو نافنديك عسكري بيك بانيا سي ود نقطتين أوتونوم عسكري أواكر نقطة كيجبرفة إنسياتيف دي قردست ورجيم سر وك تخمين ده كرن جي شويكي تقداري سرهلدان نكر ترامب طلع كتنقاوية ده يعني هرمز هاد تجارة سرسة دي بيست هات أصلاً كرن رجايا خزانية ورجايا الحردري زيادة بو نشار ما جو هديتنا كي يعني بيمان كي وكي دري أمريكا جرالوز بو جارتن هند مها أكتوبر يدز باوردكن إسرائيل جماعة نوفمبر يدهنا خاص بيمانة كتشكي رجاجي بيقومان تنقام قال لك زرارك ما ديجي دي فيه يعني رجايا خزانية النمط السديد زي دبي وإيران هالروج بين 6 مليون دولار بخسري أم دكارن بيجن هجر هرسري وإيران دبج مثلا نكري وشكرنا يورانيوم سركسنك نام نتوي شيء ليه هجر جارك دي إيران بيجا مي قش بكنوا سلاح أوتونومي تسبخن از باورم به أف قيمة خرابة بله دوی مجاره دب تایبتی مجاره چافدیریا آژانس انرژی یا ناونتویج ناوند نوکلری ده داخویانی لسر هفته داین ترامپ بجی قبول کرنه آژانس ناودولتی بجی ام چافدیری بکن ایران ده بجی نه اف مجاره که بناکوک الالیدنه و بحث تنگا و هرمز ذکر ناکوکی سر و مجاره نه ایران بجی ام باجه بسینن و امریکا بجی نابک و باج وره سپاندن گلو اونا دبن کو ببن دیسا ریک شبو دست پیکرنا شر نجبو کو لسر پیمان وارد شکرن و الهف کرن شب بیا من باجه تنگاوا هرمزی ناو تزگریک یعنی ایران نکاره به باجه بگره جنگاوا هرمزی نملکی ایرانی یعنی فرما کوی ناو نتویه هی لی مثلا بو آستنگی تک هوی گشترنا یورانیومی امزانن یورانیوم 405 کیلو هی گشترنا 9% کی ده علاوه گشترنی جی اوجی هینا ساغلمن كاوي اجانسا نانتوي يا انرجيا اتوميك قارب درباس بتعفديريه بك يا ايران اصلا بك اف مجارك بكري واحتمال اتفاق يشتيك اللي وكيد يعني اكتورك السركل هي اسرائيل نرازيه دا بوين ايرانيين روكيتين بالستي لمن ديفيجن اسرائيل دك مزن سر اسرائيل هي واسرائيل چاوا تب يعني برستك بكري بله اسرائيل و چاوا تب گره ل گرا روبي ياجبو ولاتن كاندافه ولاتن كاندافه جو مثلا وان موشکین بالستیکین ایران گلکی بترسن دما در باس بی مدی چاوا همو ولات همو دوراوان به وان موشکان هات بمبکرن لګوري و
او ولاتی کندافر رولوان و روشوان چبک و پشتی اف گریکن مزن دناو وان و امریکا و اسرائیل چاره سر بن ل مشکن پالستین لکیلکا ولاتن کندافر هنا ساغلم بن روشاوان قال لك حساس بيجمان يعني دركت هولي أمريكا نكاري بياجي نخر باريزة تبي جو من أمريكا التوهية ولاتين كان داوي هبون اللي جارك دن يعني إيران درونين أرزان وبروكيتان إيريشين مزنكر زرارك مزنجي الإقتصادية وان ولا تانكر ولات حاضر بكن جو جكام دست بخن كار من ديجي إيراني راوست أبجي مسألة بكرية بله گلک سپاس دکتر طارق همو اندام ناوندال کردیا لیکولنان جا آلمانیا مربو گلک سپاس بله تماشاوان هجام دوام بکن بویر اونوچه که ایرو جو فرانسای هاتی گلکی بترسه کلوه داره یکمین روشا پیکتنا ویروسا ایبولای درکته هوله ویروسا ایبولا کل کنگوی هاتبو دیتن درکت دروی آخا افریقیای وزارت تندرستی فرانسای داخویانی دا هاتیه تقص کرن که کسک به ویروسا ایبولا کتیه او نخوش بجیشکه که و جه کمار دموکراتیک کنگوی وگریه فرانسا لکنگوی بلاوونه که برفره آوه ویروسه هیه و لدروی پارزمین افریقیا وکی یکمین تومار کرن درکت رایدارین فرانسا رودان جنیز ود شوپینن وزارت تندرستی فرانسا اشکره کرد که کسی نخوش دبن پاراستنا تونده لگوری راپورین داوی ین ریخستنا تندرستی یا جهانه لکنگوی حتی نها 1048 کس به ویروسه کتنه 267 کس جبر ویروس حتی نها مرن بله کوبا جهان جی دوام دکه لجهان روشا کو هيا هیجان کی گله کی مزن چه دکه ایروجی و دیسا تیموارن برانبری هفدو ل انجام دهنی گله کی بالکش بود امریکا باکور شوا بوری بون شاهد شاهیه که مزن آ گوگه لباجر هوستانه ده ماتش هری بالکش آکوما کیه ده پرتغیز بو 5 لهمبری ازبکستان کو تو گل نکرن استیر که نافدار ای جهان کریستیانو رونالدو ده ماتشه ده 2 گل آویتن رونالدو به وی سرکفتنه بو یکمین فوتبولوان ده دیروک ده کو ده 6 کوپن جهان ین جدا ده گل آویتنه ده ماتش هدن همان کومه ده کولومبیا 1-0 لهمبری کمار دموکراتیک کنگوی بکانی و در باسی قناغ 32 تیمان مسوگر کرد لکوما الیجی ماچا مزن آد دنابرا بریتانیا و گانای ده بی گل و اکهف بداوی بو ده ماچا دن آوه کومه ده جی کرواتیا 1-0 لپانامای بکانی و اوج تورنوای درخست ایروجی ده کلجانا ماچن داوی ین ده همان ساعته ده دست بکن لکوما با سویسرا لهمبری کانادا و بوسنا هرسک لهمبری قطر ده پلیسی لپیروژی هلبجارتن سرکوماری پیک هاتن لوی دورجی راستگر بسرکت. لگوری دانین اوفیسا ناو نتوایی یا پروسه هلبجارتنان پشتیج مارتنا 99.86 آدنگان
Fujimori ji 151.12 deng bi dest xistine. Li gorî van encaman, Fujimori bi zêdetirî 43,000 dengan li pêş hevrikê xwe yê çepgir Roberto Şansiz e. Roberto Şansiz ku wekî mîrasgirê siyasî yê serokêberê Pedro Castello tê dîtin, diyar kir ku ew ê hikûmeta Fujimori nas neke. Şansiz iddia kir ku di warê birêvebirina dengên 300,000 welatiyên li dervayî welat bi taybet yên li Amerîka û Yabanê de piraniya wan ji bo Fujimori çûne û ev jî wekî sextekarî binav kir. Ev hilbijartin wekî derfeteke pêşî lêgirtina krîzên siyasî yê çend salên borî li welat tê dîtin. Lêbelê encamên pir nêzîkî hev nîşan de ku dabeşiyeke Kurd di nava civaka pîrû de çêbûye. Li Amerîka Latîn, Washington her dem piştgiriya serokên rastgir dike, da ku bandora eniya çepkir sînordar bike. Em herî dawî jî nûşeyên aborî were parve bikin. Rewşa aboriyê di nava liv û tevgerên siyasî û diplomasî de diguhere, neft daket, zêr û zîv jî nirxê xwe wan dakir. Piştî nûçeyên li ser danûstandinê Amerîka û Îranê ketin rojevê, bi taybet neft erzan bû, pêre jî zêr û zîv li bazaran nirxê xwe wan dakir. Di danûstandinên herî dawiyê de bermîla neftê bû $75.90. Ev pêla daketina heyî bandoreke rasterast li madenên giranbiha jî kir. Bihayê zêr jî daket $4,605. Lê li gorî agahiyên ku niha ketin weşanan ketin borsên cîhanê, onsa zêr daketiye jêr 4,000. Di heman demê de nirxê onsa zîv jî daketiye û wekî $61.20 hatiye qeyd kirin. Temaşevan hêja dawiya rojev û nûçeyên me bûn bi xatirê we.